Hello vlog, welcome back UP hari new vlog jonga ani day first vlog jonga de mencesengi ngala perkat ba ngan chna de meta vlog ngan upload de meta vlog la ngan chna talada upload ki broken ong la yu nga pon ha jing kali ha jabin jonga amba awe ngan perkat vlog ngan upload bai namar lada pikwa ya kata jing yo de ide ro pidon kam bantai pai tai ani day first vlog jonga develop lada video bro bo inga first time nga don channel jonga tag video bandala don kharwe 1000 po subscriber hata nga persyo tho yi pai ba kumnu ki la ban kamai bisa online te ani de tag video vlog channel how vlog nga apni pi ga lifestyle jonga hoi vlog lada de youtuber don jing saja don jing sukro dengan pni pi da jing saja jing suk lada don ipor bangan lek sabar ngan sa video sepangata ngan persyo tho ipi mo te ani de first vlog jonga de lada pipe room jonga am plok ka room ku khian ba pa ani de room jonga ani de light banga chna video ani de tripod de ani de mic de ni mic nga studio video te ani de laptop jonga de ani de woro jonga bo don kam hani tag bitu pa ani de tu channel so awe de ani de tag bitu channel hatu nga upload videos kang komnu ngila ban kbai sa allแต่มันตาปลอกระดับพี่ไปอารมณ์จังไงเฮ้ยอารมณ์จังนะเป็นจิเคลียร์ว่ะแล้วมาลันยอพราสงี้งามอยู่สตีเลยมันตาสงี้อายุดังอัตรายกันนี่บล็อกดังว่าอารมณ์มันกันจิเคลียร์ว่ะเลยเลยบล็อกมันตั้งอันนี้ปีกับ before จังอันนี้อะรูมจังอ่ะกันลองคุมนู้แต่ then after กันนี้ปีระดับอันอาปุ่งคุยคุมนู้อันนี้รูมจังอ่ะกันลองกับคุยเน้นสปาร์ตารงอันนี้ปีดังว่าชัวร์อันนี้แต่บล็อกงันนี้ปีกับฉบับkubnu pathei long ha Bangalore sabat pangata roman pani pit batang anle sabar telda pi pat blok ani de thau banga chong ani de Bangalore pat don thau chit da da pile cham pat ani de thau best ba thau ong ro best lam chit palat ra da pat pathei ro ka long kumni thai an hap slab ba de blok ani de ta room nga ong pi pat room te ka ji clear ba pat pi ani de kitchen jongaแต่ฮันนี่ dining table จังอ่ะเราก็จะเคลียร์ว่าไม่เลยเลยงั้นปุ่งค่อยยิงนี่บรอแต่งั้นชิมเดินชิกันตาอาร์กันตาดับล็อกงั้นปุ่งค่อยยิงนี่รุมบรอมันตาพี่ก็จะเคลียร์ว่าแต่บางงั้นปุ่งค่อยเพียงงั้นกุลาร์เพียงงั้นวันเบียงงั้นชนะเบียงงั้นรีคอร์ดเบียงเอาวิดีโอเดี๋ยวนี้พี่อันนี้บอกว่าปุ่นอีพีมันตาบัจเคลียร์อันนี้เรากินค่อยบัดdengan pungkoi ini dengan penipi ke next part jangan ini video finally vlog ngalak pungkoi room jonga menne pi ya menne ka room jonga tit ba dapai menta la khoi da do kitchen do la khoi menta da menta ngaplan ayo vlog menta ngaplan ban chit coffee chua ban chit coffee ni don kam ayo ni don kam ya ka dut dengan pai ha fresh jonga don dut nam lada pi pai ha fresh am don e de pai lada pi pai am don e ha fresh jonga te ladam don e ha fresh te mot ngadon kam ban dei chabar ban ted dut te chua ban ted dut ro vlog di rom dan di cho pai dan di cho dengan le yu vlog menta dengan le dengan ted di te ladang ala ted di dengan le harukan dengan ted dut kan ted si chitin liter dut te ladang ala ted chitin liter dut dengan ted coffee lada la ada chit coffee next ngan le ayun mar ngadon kam manchna video mendas ngi ngal post hanya community jonga nya tag video channel am tengah ongki ngan upload video mendas ngi te kumnu ngachna video chpangata rongan nipi boro sindam haita pai egani video hadolas de menta ngan le te man khet chwa ta tu pa te blog ngala ra te menta ngan open ni ga ni door open te ni di PG room jong ni lada pikwa ban tip kanu nga su bisa hani lada pikwa kila ban komen ngan so thoi di pangata te finally vlog ngala wan biang harum te ngala wan rau te so bero mentas ngi nga thedeni dang apni pm te wathet ayu te yipi nga thet atli si atli pi de lai podongka ni de yipi the new bread bandit chai step si sau san nang kau new bread the lada pi pai nga ong menne ban chit coffee am the ni de coffee powder de a nang kau wi dengan chit powder ka nga yo si san pani the ni de dut chitin liter de si a san nang ka so so we de ni play
Paling tepitip step set ubret bat paling best pam ini bangat hit mentas ni total ladang aci mem hani de ci spa nyopon kang ngalalut hang ni de mentang ande yu blog mentang an chit coffee de ban chit coffee first of all ngidon kamban open ya gas ngidon kamban use igi vessel you ngidon kamban use powder wat pi the first of all ngan le eta dengan pi next the first block ngala saya gas jonga ta eta ngan ngani ini wero don tentang benda ini kok adalah adapt the next ngan use the vessel ban chet the coffee tentang ngan bu ani hang ni tentang on gas to sunyan kumne ete ayam ni tentang la on gas jonga terdapat adapt on gas next ini dut bunga penipi ci kanu ci chicken liter kedai ci Arab Saudi ka tentang ngan ni segini dut hang ni dengan chet the coffee. The finally block ngala aye ga dut hangne ta mentangan bit chi r lai minute lada ni dut la de boil the next ngan use kop ban di coffee the ni de kop janga hangne ngan di coffee the ni de siang cha janga ngan use ni siang cha ban ni kop ban di coffee the ban di coffee block ngidon kam ga coffee powder the ni de coffee powder bangala ongi phi the menta ngan le yu ngan the coffee powder pun kibru di thang bom lawa chiniap lai perkhat eta noise bopoi do bar the first fall ngan chimi ga chini ngan the ga chini te ngan the coffee te ngan wik ban pen i ni dut dada la adep in ni dut the next ngan the ga dut hang ne te ladang a the dut hang to the finally a coffee jonga la ready supha am banchit coffee kumni blok piro la ban trai haying jong pi banchit coffee. The finally block coffee jonga la ready te mentangan le yu ini dut banga peninyam mentangan the hang ne te ban chim ni gun dut block ngan use de gani ngan bu kum ne te ngan the coffee hang ne te ni ngan the coffee tementa la ere dut kumni chulu kumni tementa la abiang the coffee jonga la ready tingin try no egani coffee menta kumnu ka coffee banga chet ka bang na em ka best na em ka taste na em chang ta rongan psno thoi pi menta ngan taste egani coffee bang ba pelok coffee pero la ban try hing jong pi ban chet kumni coffee simple penin dut chet kumni coffee the chet di develop a coffee te ngala adapti te ngala ong pi manne ngan chna video mentas ni te mentangan le yu blog ngan chna video te ban chna video ngala ready set up jonga la da pi pai ani laptop ngala on te ani de light ta pi pai am ngan pen pdf ha cepat ini de set up jonga ani de light te ta de laptop te ni de mic te mentangan record a video dengan ni pi kumnu ngasut video tang ba chwa ban record a video blog ani dua ngan kam ban khang ni blog dan mentangan khang dua khang te mentangan la ready ngala chinya sula jonga mentangan chna video chang ayu ta video la pi kwa ban tip ha description jonga don telegram channel su click hatu da pin yo ta video hania tag video channel jonga develop mentang alang record juga voice jonga hangne ban upload juga tu video hanya tag bitu YouTube channel. The final blog ngala dep record a video dan ngala dep export juga video dan ladal ada export a video dan mentang adon kam ban upload ikani video hanya YouTube channel jonga. Pai blog ani video bangau pi ani ngan upload hanya tag bitu channel jonga naman ani video ba pi pai mentam ani de tag bitu vlog channel kangala adon atli gi channel ngasri otho banchna atli gi video chisnie mdera basuk tangba lada pi ai ga jing support jompi kumnu pi ai hagnia tag bitu channel lada pi ai hagnia vlogging channel jonga ruplo ngan kulari pi ngan upload by video daily ban psyo tho bi chang e ro hani channel bar hani vlogging chang lifestyle jonga lada pi pai am ani
ani de video banga export manta kadai chpangani kumnu philaban kamai bisa claim investment te manta ngala ada export te mostly ladangi upload a video ha YouTube channel am ngidon kamban ayekini disclaimer namal lada phim ayekini disclaimer am haden YouTube kala aban delete video jong phiro te mostly lada pi pai video jonga lada pi click ha video jonga the pin you direct dagani disclaimer ladang ai chpor diam ka YouTube kam check to chpor di te haden kan delete channel kan delete video jonga the bai tai nga ai ni disclaimer chua video jonga kan stang de kan poi disclaimer the ani video de chpang education purpose kumtang atho apte video jonga kasta to kumni blog lada phiro ko aban long youtuber ne lada phila long youtuber phidon kamban chna kumni phidon kamban bo ega disclaimer ha video jongpi lada phikwa a video jongpi kan save develop finally ngala ada upload juga video hani ha YouTube channel jonga tementa nga don kamban chicha chichor te iing an chet manta sngi pangantangan penyoipi te lada ladap chet jor lada ladap dinner dengan off no egani vlog te ni vlog lai sai prau je ngan upload hania tag YouTube vlog channel let hania telegram pinyo eta link jonga ta channel jonga te I hope pin ai be jinga ga jing support agni ha first video jonga chpangani vlogging video te manta ban chet ita dengan let hania kitchen jonga ani kitchen jonga alap sno toipi the first fall ngan pai hani ha fridge jonga danayu te lada pi pai hangne don uni de drumstick ba famous ba po Karnataka te don ini tomato te manta singi ngan plan ban chet ini drumstick ban ni tomato tangan chimmi gini the first fall ngan bo igani hangne ni de tomato ba drumstick ini dengan chimmi gini ban a upiat euro ban a igani veggies dengan bo ini hangne the next ngadon kam ban chim yu upiat te ngan chim upiat ro manta ni de upiat but ni de sprog mat ni de drumstick tangan tasmi ngan chet yu drumstick sambar tangan de yu pulau first fall ngan a igini a ni de manta ngan chim yu bol hanne de hani bol ngan bo upiat de hani ngan bo sprog Develop finally ngala a upiat sprog ate usala bar ni drumstick ngala daba the next ngande yu ngadon kamban chet chor the kumno ban chet da choro ngan tosno thoipi bias ko ngala da on te manta ngan veg ani ha kara jongam don the first fall ini don kamban rekyang lada la da prekyang ni dengan the nyang dengan sde igni wages debde ngan chet igni chor develop lada pi paj am manta don cho ani ha kara jonga ta manta ngan chim nyang dengan the nyang lip nyang jom dorma bajba ndera basador dekat ni nyang la biang itrai the first fall ngan veg lada ni nyang kan in dengan the igni ipia di ura banga pani pm ni pia tomato bad ini drumstick bad usalaan dengan the ang ni first fall ngan veg lada ani penyang kalain dengan the ini tablok lada pi pai am ani penyang menta lain dan menta ngan the ini piat bad usuhane nomor de marbe am tiga ba lada dan cameraman ke kita kai ngatu keren suro cameraman don peni yang ngan le ayo tem le first time the marbe ni kamera first time de le marbe ni aden lada yo ajun support de pa ta sinu cameraman ban kan video ban roi ya temta ngala the upiat baru sumret hange temta ngan fry ni upiat bar sumret lada ula long brown color menta lada pipaj upiat unang long white color no the lada long brown color the next ngan the dog body ni dengan fry gini jor dinner don kamha ban fry lada pi fry bhai ni jor tiotanat ban bamro ala bija ban veg gini first fall consume for unit biar bandi lada ula ada brown dengan follow next step jangan
tangan dia yo ngan cim ni ngan teang. Sementara lada bipaya mono sprok lo la jani te onion jong ni tan lo la brown ha. Sementara ngan le yu blok ngan te ini masla. The masla first blok ngan te yu turmeric powder dengan cim saja kan ngan te bonde kan ngan te yu turmeric powder. Sekarang la ada te yu turmeric powder next don tamban te yu chili powder am don tamban te sangat dan bam siam baik ngalah te yu chili powder siang ngalah te ini dia yu dhania powder pada pikwa pila bante tang badu dhania powder am kin use ni mincit jongpi kan pansbo baita ngalate dhania powder mental lada pila ada the masala te pidul kampan ni lada pila ada masala am ngaba bante te kerja imar lada te am te masala jongpi kin mix badu Belum finally ngalah cecah, ngalah cecor. Te ni banga awit ni mentas ni. Ini di drumstick sambar te kau ni. Te mentah pelok ngan leyu ngan bam. Te ledang ngalah de bam dengan pungkut no ega vlog hal ni. Te mentah ledang ngalah pungkut dengan ni vlog dengan non kampan edit dengan ni video. Te kan cim ciganta pan edit dengan video. De baita mentah ngan pungkut no ega di vlog.